twongeye kubaha ikaze bakunze ikinyamakuru cyanyu muri aka kanya tubabwira ko Uburusiya bwashimishijwe n'iyegura ry'uwari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson wari ukomeza gushyigikira Ukraine mu ntambara irimo n'icyo gihugu. Nyuma y'uko Johnson amaze kwegura, umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko Johnson yagaragaje ko yanga Uburusiya mu gihe yamaze ku buyobozi. Ati ntabwo adukunda kandi natwe ntitumukunda. Ku rundi ruhande, umuyobozi muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova nawe yishimiye aya makuru, avuga ko ari ikimenyetso cy'uko umuntu wifuza gusenya Uburusiya azabigiriramo ibibazo. Ambasade y'Uburusiya mu Bwongereza nayo yanditse ku butumwa bwari buherutse gutangazwa n'ikinyamakuru Bloomberg, aho Johnson yavugaga ko yifuza kuzaba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kugeza mu 2030. Barandika bati ibintu bishobora kuba byaragenze nabi. Mu gihe mu Burusiya bari kubyinira ku rukoma, muri Ukraine ibintu n'amarira gusa. Johnson yari yagaragaje nk'umwe mu bayobozi bashyigikiye cyane Ukraine mu rugamba ihanganyemo n'Uburusiya. Niwe muyobozi wa mbere wo mu bihugu bigize G7 wasuye Ukraine, akaba n'umwe mu bakomeje gusaba ko icyo gihugu kigezweho intwaro nyinshi, ndetse anafata iya mbere muri urwo rugendo, aho ku ngoma ye Ubwongereza ari kimwe mu bihugu byari bimaze kohereza intwaro nyinshi muri Ukraine. Ibi kandi byatumye uyu muyobozi akundwa cyane muri icyo gihugu, aho abarenga 90% bavuze ko ari we muyobozi mpuzamahanga bakunda. Perezida Zelensky wa Ukraine nawe ntiyahisha umubabaro yatewe n'iyegura ry'uyu mugabo, aho yavuze ko yari inshuti ya Ukraine, ndetse anasaba ko inkunga yatangwaga n'icyo gihugu idahagarikwa. Amakuru avuga ko aba bayobozi bombi bari bamaze kuba inshuti, ndetse na mbere yo kwegura aba bagabo bombi bagiranye ibiganiro kuri telefone. Amakuru Mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.